mashi chikopa manja hande kushapo kuti ocho mashingwe vatombatoma mwamio vanyingi lemwe vambifala mocho vatombola mingi naliyange mahima kwanda minjilishe ndilamo ino mutima wange wapola njivi tyo kuti wame njitupo ya chingeno njinepola ngeno ko muntu nga muzika mwanambia kuti amahitimba kombetu amishu kwa na ipoko yo ochopa mabatila ayo unaka kumbola manganda pamwe kuivitala mahewo kwewo kuhando kupopiana metuli ngeno kuliyo kena wamino kwa nyingi okamenye okunyange okululelele okulaba mu mulandu nonda kombu fokisa fokisi balingo mbungana makobe woshitafetu abe kunoko TVFM okulino okulinthele yoko ukahino kwendela kumweno nthe uhatunde popo landula chima tunamphala makonda matukungunyiko mukulo uhole unenye kukulo no khakuba banyaneka uhole kukulo tumphokulo banyaneka konthele yo chiwiya makobe matukungunyika ombinga yokwatuka no kwehungino kwahando kufika pala tukale bayonene tukale bayunene non tukale popepi ya makobe nkheli yebego jet fokisa wenge sina dibalingo mbunga amako TVFM kala ngaji na ulimembo lyo makobe kunyina bantu chikomba chira hino kukuta longwe kunyange amoho mahwantheyo ko lingola yako ntiki lingola yako muko komutenya amoho ne kunyina bukutoa hiwa na fokusinga jaka hino kubobyo bokutoa matupopi kompinga yo ateleli ya vemwe vati hamwe vaimbila akwa hambu kwala kushipano para yini yangu achilito handa mu kuhambukiswa abantu ngechira handa ya ipololi dulio tete makolo hando kugungu kwanda minjipula ajojo minjipula kinyi nabyo bateheleli byo balanduli byo no bateheleli bobe ya baho uchi weto kujwa hame tukalama bida hatoko ngwe bahejiji bo opi patuka makobe ya opi makobe ahimbikile enima baja himbika okwimba nahimbikila dia de maio de 2017 yeah okwahimbika cho kwatalama china chahimbika bevea nawe mweli longesho khopi ya beli komoto mashi katwe popira ngoti katwe iyo chipoko chono ntwatu chahande unene inokuti halango pamwe ngonko kulilongesha ntwatu lingi mungo kwahetekela kuti ano ntwatu longesha ni machene makutala echito hetekela chivyuko abantu abe chihande kajira hono baheka mukondo kajira yolo kutama iya ocho kwazi ocho mwe wango ocho tulingile hambo ya mahengweno anthu ocho chihanda tena hono ngichi kontinua ipulula ude ongeni chendo grupo wa ungia na papa tuko stafetwalo grupo wa ungia twalingile ngechichiti wao okalinga duplane ya mashi apimba imba nawo tetweleka papa hatanguni na hatile wafia poka chukulia kama wanataka kana mfuno grupo ya ya masha teopo lia poka tena ona ngamenjina mustafi pawe stafi twawe yonko twihindile no mona mukimba na tongambale ya oeba hibikana mashichechi wangweba omuntu okunda papa mukepo pamobweka anjishala muno kukonjesha nayo atena hono baheji mulinga temu imbisa muho na mambwale hakudingomeli yapoko kuti ulio okay okay ojikwatina ongrupu wa mujana ngutuma safi ne staff etwawe no grupo wa ungia wa mahonyene nako mikolo mahonyene najo kwalinga akaina utatalinda okay machucha ti uno paro nosta ya wahinda yapo katika chubu ibya titikelo kuyako ya titikelo kuyibalongo bachate ya hingana ya titikelo konkhawo mukuipo kwacho ngene mukuwete mukuimba twahimbi ko kwaimba tu tete amashi hikolopona oli watetekala hikolopona oli watetekala twalinga kwaziwa kunyima kupa hojito hanyena ka to control oli watetekala kuimba oli wasaidi ko kuimba ndao kwazi ni majo likewa mahiba hawe wesalana jone ngoti wange hivi teba ilipuchi ya ka himo jadia mana na wongolo unda poko
yapuka henkela bajolingira ngoti batama Makole severia okichiyo kuti okwaba okubona chipuka cyo kande mukwenyu ya osikafetwave ochichi yaba yobalye yabe ame mukupopya kwange ngeno nokuchete panjikira lwechitafitwawe aune nino muzika mbetumbola mwila atumbulingila unene chopa olumono ngo putune yakuno putule mwe balingila munu mono baimba tupono muzika mahitumbu yabela muyango ntumela kale tuliyo lumwila aune nye ngodi tuimbila pa olumono mongonda tulinga kanyina pa tulinga ngodi twabela ochilongo cho batehelela ochona chikiriya lela chipocho kutwa nda yo chitafitwawe kisikiniso kuti bobyo kuti nomuzika mbetu bamwina na inatulingila apa kwabela ochilongo bana hina chikengeno na chike chikatambula iya katukebela kutwa hamwe ukebela kutwa ha kumbi hamwe hanji manena oba kunyu kuguna hakele no okay choshi halo chitafitwawe haune nene uti bahe katuti wakulwa chamo kuliko mutu wetu owe boyala hamwe nke tutupo kwesiment hamwe katune kungunyikwe iya katune kungunyikwe tukebela ngoko kwena no komutu hamwe te ibuka hamwe bibilo mundala ya Makole ongeni kuchila okuimba okungalabala kufeto bimbo byobe peumbo chikutukala wene peumbo chipo haunene okuimba ichibona kono kolwa unoila kwa bibilo no kukongo ongeni chilo kungalabala bimbo peumbo chikutumbo nambango kambo moneka okudiuna umukwatesi kana wajo patrocinadori ine ulya kubana okukukonga ne ngomo bipidwomu pala ukole ko ombongo inayo kungalabala chimbo chipi hauna nene njina tunomukulume naye tundafana Manuel okay nakukunyo kota Manuel mukulu wae pa mu shundala lai mukwatesi ngojo bihata amatukolino kota kwanza abeho abantu bajono kota bajenjede belio kona okuche kudeka kulingo biwa pamwe muhonyene nawe kupyo doshi we kupyo kinyendo we kupyo mili topaka nawo ilinga hata peumbo okutinga bana bokukukonga pala ukaimbe pochipito chabo nawo kukutuma pala ukuyingile chipuka chabo ole baingeno upaka kapio mbongo momboloshi ya Makole hipo byangene momboloshi yobene baha baindila jona leho ngota ntikulila ko baindila jona oli obe piba ingene bamoneka na wala bechibiro kufeta pala ngene ukole kombo bechiro kuba kombongo momboloshi yobene no kutuma pala ke bindila ko no kukonga ko kaile pochipito be memo kuchete kwaje njiti kama wo kutuma facilita la unit abo kutuma ya wo bipito chimulingo chipito pamo walinga wa organiza lowe beno kwa kongwa nkho ihana pama na chocho chikwalo lombo masichopa yo kwa organiza lo chipito mahewa maneka mo kutuma kwa jahe maneka kutuma maneka Ndio kama maneka ichiwapo yala mu netuli apo munkima woyo unene ahewa kulia na matu ahewa ko wapamena kapio ko ngene uti ko ubilo kuteya kapio ko kutumwa yo ya kwa na handi babaja lingoma nyingi bamwe batitatiwa bana okuno mu mfimo yezino yatane ikuba binabyo kubichila kama balengululi bakunene kubitwa onjiki batetelwa ko kubichila ko pokumapo kutuwala pa ochili bembe amepati yange nitipasalehi ya kwa hana bambo chipito ya kama wewe na utunda poka vela beshika pale lo wesimba lingono mbali yo nambale ninyi ya pamoko konkwa na mukwenye mama imbira chwala akati hela ngoti byo bikahino kwenda ino komutu umoko ngawe kuchiye kutija ngela chiri uhanda na myo uhanda jimushundale nai na uhanda eli ko helemo entu hivi yo kubipa byango chwa ngeti watu nai na mu muntu uneche kuihane na dyanje hando kusundalwa deposit kupinona na bai epa olingwangwana kapi nai no chipuke jicho kuna
nyina chokugunguni kwana vantu vanyingi ochiwa mahihachiwa ko pamwe chedo unino ndade ko nyine ochiwa mahipamwe hachiwa ko kukiwa chiwa makonda yechi pamwe vetu shundali yango pamwe vaye vetu ingoma pita payangoche pakati yapo tutubwe chituko yapo okongwendala mwewa ochichi fumbi hamwe chalambele nove onji chalambele no staff yove ne chipuka chimwe ngeno chekuno mane chino ne chekuka lele mapita otihama njike pokwini ngeno oti mochi kuchimba kwa tihama njike po makonda yo kwa yala ochipuka walingwa chipuka chalingo ngulu onge jinjika hino kupofya hapo kama umuntu komo uchipende tokaimbia to yango eba mama neche kulinga ya pama myanjiri nao umuntu watu wakwela kama shakote kumbia kutapa njiri hama njichieke pamasukuta vachipuka na chilia ngwecha minjilinga mepepa nonga menafamwe ngonjimbo amya menji heya menjiri tambulehe ya jituboji ho haunene muni amenjiri bo boji haunene kutwa bo ngetu ndapo ngulupu ngonda pamwe inkombiti mwe impana njimba impana minjiri bo ndende nechipoka yango epa mwamenga na manji popula tishikopa koe mai hatu pamufimba nao pama menji tingi pama nonga na imba anjike lisentiela yu vontadi yana vantu pama mpayo pile yukutu wanga waimba wike tama fish ndao vantu waweho nje bandulo kutiwa masi yo jongo ene hena kuti yo shitafeya na yo nala kwetu kwa hakala pa masi kiwa mfano konombo kuti wapa waimba wike waimbe no muntu walingeni ajo hojo nje chipandula nonga pama handero wa unenya ongeni uhinda ochimbo pa uhinde chimbo tekela uhone kama ni ushokala taboga imba ongeni bala monda uta ngibimbo ngahinawo oneka ngo nampila wadine adiye kuhaneka wadi kochi ya kaduchibili pasi omuntu wehemu nongwae edifice yayo hao kalengeje watolo kuti wadiva mu kwinda wadiwe no bihemba omuntu wehemu nongwae ngwatambulo bihemba kulingi muno bihemba kabiku pake ko kuhoneka mo jo mato do kudolo kuhoneka masipa hejitwa lingo dilonda ko kulengo tipako cholo njina minyina oitwano no kwimba masipa he pamwe ihoneka pamwe njisa yala durante ayo yo 5 dia musikaje njisha yala inko niponyamwe bomato muno njano hano chilo ku chila moko jijibila njipondo kwa honeka njiro kwisayala umuzika iboko yali hoje njipaka mu mutwe mahe muzika jo hipo okay Osafi tuwawe pepa no o nongulu papacho no safi pachi no ntombo ya hali na mbuchindo chi ame gitu kudubu osafi tuwawe nongulu no safi pachi ndiko vingira namu na wiki mashi chikopa manja hande kushapo kuti yo choma shingwe vatombatoma mwamyo vanyingi zeme vabifala mocho watumbala mingi naliyanga mahima kwa ndamenjili shendila mwe numutima wange wapa wala njivi tio kutuwame njitupo ya ichingeno njinepo wala ngeno kwa muntu nga muzika ya manambio kutama hipimba kwa mbetu amishu kwa na ipoka yu ochopa mabadila unaka kumbula mwangonda pamwe kuivitala mahiwo wewo kuhando kupopyana metuli ngeno kuyu kena wamino kwa wanyingi kama kowe ulandula onda kainayo kuwa kuyu kuwalenda mbali tonga Mwajo chiwa mwanda yuwa kwa vina yokuli kwa mwama wala ikao tuna epulo limwe litungili lako Facebook une kwa lenda kuprodusawo yes une kwa lenda kuprodusawo une ya bili limwe lipa okay tabo ni mwana badu wa mwali nono mbisi no buga no kongista ne mambale ne upondo kuimba peleine onje yo usafiri onje yo usafiri wale ngeno ngino kuimbila aimba kuimba no musika mwaimba ike mashi usafiri hayo mwa bulo abali apopyo wapulo kudi tadi wapopya ongeni
ongeni batwa mwali mwaile nkhaiko usambene kumsambeka mwana mambwali ya kapa batwa papa uhipulule ongeni mwendeleko ngoti bati mweneno washira kunitsa kapa habato chipulule ongeni chaenda ile akuchikungunyisa chikocho nokujitola hijahan dale maune ni dala menovo ngakola ka handi ngumbulo nda wala ni hama ya bahe bagwendeke kwa ndile ko Facebook on page na bongulo twa ka foto yo na Fox yo ka tedinga ni kwa flat yo ku copy yo kudwa madukala no matompa makobe eno mukwenje mo wa komenda publika so what that Fox na present also photo adio so da safu adosado Pergunta só o kota makolo si deixaram de se difar com safu mwingine o safu mwingine bawi epa omuntu himwi umuntu waje yangwe scopa omuntu wanumaneke hile unene jikudwa dijo abo jikudwa pamwe o problema itoka tabehe primera cosa omuntu himwi gati ukala agati kutokolo wango nemo walelia agati ukala ko kombari mwitu ketoko gati oh yeah watu maano bifia mambo kutoloma vedambo kulino kutukana masa ape na kutintu primera cosa katumwi ono muzika ambaye wahadi wanheloma vedano momera katwa mi no yo muntu wangu wo mukana we jimbiri yo kwintelesha nimbi oh yeah maso muntu atolatola amabita baya maruti mojonki baji hojeje kudoli ngayo akutika hino kwenda nawo masi yakako nkipa abantu omwe yeah ngojo kukulune banji bandulo mono wadiuso wa mono no kumbo kumeto wala ko hichini no kudwa kuno staff kumbiye mo dilevele nayo beba no chikungunyuka na kombanda ye to komenda ga ndira ku yeah akole bana tugengeji ole kuno koluwanda njila ngeni weyo kuliseta wakongwa weyo kulekesha bilinga byo inyonge chocho mwange dira kubiro pamwe kwetshunda hana ne pamoko koko banda kutumala no aya itingeju una kona ntimba balulwa kuno kuti hano emimeli mali kulandala kuno ine uya wangu paji wenda bera kuno njina kuno shimano la chinanjete ko ngangeno njina kuno shimano la iwa peno bantu hamwe naweka hino kutala pamwe bamwe kuno pamwe kuno baimbi kuno bateheleli behole makole umuhanda kuimba na makole umuhanda okukukonga puchikido cha wahanda kupulvetalo mungo uli kuno kuno nimelo upondolo kusapu unite oyita mbula abantu banabo kuku handa okunda panole okuhanda okunda panole kondo kuilekesa okwisapa bwana abantu iya bateheli wetu opotu washwa kono vero stafitwawe ha kala dile katwa towa kulikala pa plan kolo kulikala kuti mulapo ngene ko monganda kulikala pala jina unejo hando kunda telo hando kunda pane chayemba ko bilinga bya kolo kulikala 949009266 repete 949009266 ya mako byarao wahindi ko kwenda muno njira mu matapa lukupulisha bateheleli bowe kulokolo wanda ongeni weka hino kwete bilinga byowe ongeni we kuso bahema tudali no video na meno tehelele ongeni wanteka hino ko ongeni mu mahongo ya melia rao ingira sad ne hono dona bano hono tuno interview ko FL yamwe ma rom thako nthe ma ko ya na ba tehelele ba ma ko ya to hana he ubyo na muzika ma ngombo hurwele amenjitwa mimi Kraki uwo ko jiwe na wo jingo panye ko longo kan flip kala mo chiwi ya chetu chomate ma ko yomwi jimwi ono zamba mbrehela musanyi mbrehela nene ono ma ko na ko devere de jukundo kumutogela ma ko yawo ano kundo ko devere mema ko nyimbo pilo kujo no mushaba nyimbo hole nene tandange no kondelo kuimba ngojo ngeno wimba mo kwatesha nene monda tono mushikamba mochi yon twatumbu tambula ngwe wimba mwenawa nyumpa no kono bokudia kono lokuimba ngojo ya kono kumupulo kuti ngeno staff type humpulo kuti mai kondilula la tete ba kutwabela ina hande maitalam embe babano le migraki indang adoro dole kumwe ngojo liarang daire de liarang ngrasado na migraki ngiri baba mbiba makobe yani membo monata mono ahiko na holo no muzika mba makobe matuwe pulo ngene muzika mba ina makobe mwipe no mboya robot nyingira makati me holo no muzika mba manji wede makati bidom ham moweli ndang
Esa. Okamene. Agar fanya na ngoro bono fana mana? Sampana da. Uro lele. Wala Ali? Katuji eba on horo hanu ngiro no video konjoko. Ibenwa ro rata membo monara mo makoyo mwi? Ya woko imbane? Ya. Baru handa hana madugana we na fogi sikotele ndi handa kubulo jibi bondo kupela kwa nteya makoyo ngini makoyo ali. Muzika mbaye. Na wimbana, wena imba ro makoyo hai mbaye bikotele ndi fana. Muzika mama we muguya wimbana. Wimbana? Upondo kondi nwala? Ojinga na bondo kumela la kono muzika mbaye. Konda kumenda la kwa kumtembo. Aye? Ya wiga magadamu? Ya, uyu mukadu bondo kotompana magadamu hana dangana. Dumukulo ndanga. Kwa bisa kala kan hela kan to hano yana ko muno anfanyi. Man. Kahana ko babe. Ona mana? Enju kuna mba. Pena kuna gabe. Uro. Ali? Ndoshi. Yongolele? Ya angara. On horle kan joro hano ngala no wedi. Tahara ko remember mono ramu hola no wedi mama ko. No musika mama ko. Menji bali ara kan nonji. Unji? Ya. Inda pa hano ko no musika mama ko mbohole? ya njibohole. Ya tunayo no ko TFL. Upondo ko ndi wana na bena focus ko de ko jipondo murala mako. Naponde ko ngombi wana. To utweju tala ko mako mushanda wangana. Bobia. Namushigamba mushigana njibohole. Aye. Urwele ndoshana. Oleli? Ya. Ngwa nkoto no hikwana pa hole mushigamba mako enda pa pandora focus ko ndi no ko ndele ko mako hemu ye ko bantu kebe mohol. Ulikum? Yana tu continue to lala ndipeno konjo ka mukulu kana kutena hapa kadana mwana focus mwete hapo kwa pina hamu musika mama mako mbohale mulekesa ko muntu okonya mukulu lebe again ipondo kulo hapa ya ipondo hapa sana kurampa no ya urolele ipondo kulo sapo jito hapa haina hano mpela ko re sapo hamu ko respeto kulo sapo ono mako mwe owenjemu urolele yango ina mbogo bulana enyina ne kwate bali Obia kwa ngali. Ndio mo hoda ulu ndo ka fogol. Ya ka fogol maro ko no fogol. Amno no bangana ni. Ka fogol kamera ka focus be na mako be hono ko tebeli FL. To handa no musikamba mako mbohole. Mbohole mapita nawo. Mbohole nawo. Mapita nawo. Aye. Urupeji bondo ko mako hamu kana ko intro. Sinje mudo ko je alinge babiringa alinga. Akonde no kulinga. Binga ndio hale makonda. Kavyele kuvyela kupopitwa mapita lingaje pa bantu tunyanya atuko. Kapo kwa pina no mushamba makowe tunyana matula matuko. Amuzika pa je makowe hole. Bali ngono nyingi. Bali ngono nyingi ne? Indaba fa sasa pana kama follow. Focus ito kwa sawa ka follow kona hole no mushamba makowe. Makowe continue aloko tulikum. Yeah, makowe. Ongeni wethi abantu haba bayiba kaheka hino kubona neko bilinga byobe. Ongeni otakapa jubisilamu. Hana nje bugula kudulu pando ene ngoje mthayo no kuloba ngana no komu no konda yiti ko hala do ko hala upepa ne ya nane nje ngo tenjiti mo phane no kumu pando ne ka hino ko hota ka hino ngana na komu ko pando ne ya no chumbe kwa hamu wonyi na po kote ve fe kulela lo ta ho to mbo ba de ko wonyi na po mukwenje ulingono vidina yango ndiyalo konda ke kono efo ngejuli apa no grupo yeta no mukulu mwetu wa Antonio nayo staff wimba staff Antonio mune wimba wa staff yukapaji ne wakwenje nao kafokolo no kumbana grupo dushaungu na rialao okutwa nonkono na mwenye okupapya ho hiwa ko nyine ya tubando ulele kulipuma andura munene makole rigada andura nitwa lingo mwenda wetu kuhandala pano ntinga jombo batukiba weya kuno kolwanda matuku kongo pala uyo kungu nyisi kino kwene andura ne focus bali ngombonga rigada